Meceda ukwazi ukungitshela ukuthi lo muntu lo indoda mina ngisagcoba ndoda. I-iPhone kabani? Nayi. Yayibona sister. Endelela yona. Ngoba behleli la wena bohleli khona. So kusho ukuthi laba bafana bakuthengela ama-iPhone boy 2. What it is, everybody, what's good? I'm the real Neezy Nasmik, the MC with the Hennessy scheme sized Lalela, bringing to you the freshest, the latest, and definitely the happenings of Cheetahs Busted. This is CMTV SA. Wena uzingena mfundisi. Bengimcobisa amafutha. Ukuthi ayenze namafutha. Uthande lo. Asuthisi. Umlethe ngeqandeli lodwa. Ujolo bani? Ngiye-culinary school. It is what it is. Before it was what it was. Zizokhala ke namhlanje zizoshuba zotetema. Zizoba kula speaker. You don't wanna miss out on this one. Dark as the veil to me. What it is, everybody, what's good? I'm the real Neezy Nasmik, the MC with the Hennessy scheme sized Lalela, bringing to you the freshest, the latest, and definitely the happenings of Cheetahs Busted. This is CMTV SA. Last khala kona, last shuba kona, last tetema kona, last bagula speaker, and definitely I'm not alone. I am with the one, the only, Dlamini, not forgetting the black sinner, because this is khala ke namhlanje, sizo shuba zo tetema, sizo bagula speaker. You can definitely catch us on all social media platforms, Facebook, X, Instagram, and of course your YouTube, because it is what it is. Before it was what it was. Danko is the place to be. Yes, we're about to call Ubu Dumelo, the person that called us and wrote to us, Asteluguti Bayam Jolela. So we're going to be calling Ubu Dumelo and then Danko. There we go. Just to find out, Uguti, is he around? Hello? Shabu Dumelo, Shapunjani. I'm good, sister. I'm good. You're talking to Neezy from CMTV. Yes, sister. Are you around? Are you available? Yes, I'm available, sister. No problem. We'll be there with you just now. Okay. Sharp. Bye. That's fine, Buffett. Let's go. Let's go meet Buitumelo. Ezamziphi vandag. Wana hambele emuva nje. Kwenzenjani? Nikhohle nokhohle ukusenza la. Asiphinde. Uyabona. Nina. Exactly. So yenza okugcina. Danko. Show me Dumelo. Shap kunjani? Mnandi. Uneezy. Ubuyitumelo lo sister Neezy. Buitumelo all right? Ayangikho right sister. Ukhala ngani ke namhlanje? Hey baba ngikhubaza la mina sister yazi ngazi umuntu wami yazi angazi nje ngihlangahlangene siswami nami mara into engiyisola ngathi kunomuntu angishitela ngayo yabona sister. Okay, and then yini into eyenza ukuthi ucabange kanjalo? Nje since kulamalanga mano different into azenzayo nje yabona angunderstand sisters. Angachithela umuntu amagolide njengawe mara yes. Nami ngiyazibuza ukuthi into engaka angayitholi kimi. Azayodlala or maybe lo muntu lo ngoba khona enye intwana nje ngisolayo yabona. Mara I hope sizoyithola namhla esozukhona sister. Okay, and then intwana oyicafayo or khambani? Nje umuntu around ngokumbona nje sister. Okay. Yeah. Then niplomeka seli1? Yeah, sihlala same kasi mara estradini si1 yeah. All right. So Buitumelo, tell me about your relationship. Wena nomuntu wakho, how long have you been together? What's happening? Yo, maybe manje sesinaboma 5 to 6 years. Okay. Sizwana yabona mara angazi sister ukuthi wayenza into eziso or maybe yena unomuntu abe nesikhathi naye empilweni yabona. Yeah, that's why me babehave kanje kimi. Mara 5 years nomuntu oyi1 bese abe nesikhathi nomunye umuntu. Isebenza kanjani? Mara iyayenzakala sister phela ngithi uyazi abanye abosisi ukhotsofala into abanganayo endlini yabona. So akana khotsofalo. Ana khotsofalo sister wabona. Okay. Kiyatshepa letla ngithusa sis. No, re tlo thusa Buitumelo. Ha ona stress. So ke batla o tseba ka relationship ya lona hore since you guys have been together for 5 years, how has it been? No le mnati nje wabona dintho di etsala hantle
naka shifter maybe mo kasi for 3 years wa bona ke sa Okay. tseo. Maybe ke yona ntho e nngwe e ntseng gore go be le friction nyana no le kae no etsang le mang jwang obvious nna ne ke na le time mo ne ke le ko teng wa bona re levela ke hlaka-hlakanya le nna ntho tsa kwa bona Okay. and then ena maybe o itjwetso ga maybe ke thotse another space le motho mong ante hae so wena like that yeah. between nna le wena ne Eh, between nna le wena eh. ha ona motho mo kileng wa mo bambanyana ya ka ona le timer so Obviously ne ke na le yena before ke thola sister wa bona Yeah. mara obviously ra hlokana le motho mara o khutlela morao a khutlela azange la tshantsananyana next Maka. jwetsa never go shashaya nna melo ya lekaya ke shashaya sister wa bona okay so ke le ka teng ke batlo go le ena le ka mchange me ba bentshwe wa bona be right mo okay mara motho ha o tsibiwa ko wena kere eo ke nnete sister wa bona Yeah. mara yena ngithabisi diketso tsa hae okay and then o kile wa kena phone ya hae mhlomong wa checka hore ho etsalang gore o kile wa baqa di-chat ya mo di-chatting so ke tšho gore mtšhitao o ko jwetsa ka eno gore ke a mosola nka re vele ke ile ka bona entle kae gore nka re vele ke ile ka bona a msendetse di-textnyana tsa voice note Okay. gore ba methane via Jabulane Mall okay ka ya mo nna wa bona ka batla go ba o wa latela morao la wa ya bona mara nna ne ke sa leo inside the car ne ke rometse motho gore Okay. tracetse bona so wena o stalker ntlantle ke ntho tsa hao a se gore ke stalker Yeah. sister wa bona gore obviously O tsebe ke hore tsebo ho go etsahalang. etsalang wa Okay. bona gore le ena end of the day o ka se tsebe gore o eme kae ka life Yeah. na wa bona maybe ke motho ka nketsetsang botsotsi Yeah. goba nna ke a ihaselela sister there's a lot ke di etsang wa bona Got yeah you. yeah and then Boitumelo le na le Ncosi or le na Ncosi together o na le Ncosi yena wa bona mara Okay. nna a ke so be le Ncosi le yena okay and then 5 years go fela le dutse ha wena o etse Ncosi that was stoned so ke stoutu Yeah. sister wa bona ko re yena ke motho o ratang di-vibes wa bona nna ke motho wa mjivo haholo wa bona motho wa strata okay ke tseba nako ya o kena mo ntlong wa bona ya nchaza ntho e buang hore wena o motho wa strata and then yena ke motho wa di-vibes so I just want to know hore ne le phedisana jwang since yena e le motho wa di-vibes wena o le motho o settled fela o sharp which is nna a ke batla o have a fun le ena ne ke tla mo a bona straight ba ntseba le a bona wa bona raploma mao lady ne re paisa le dikuku wa bona nje re ntse ntho tse dingata ne re sa swele ba re keng wa nje sister aish wa tseba man Yeah, sister ntho tsa teng, yeah. like happiness if ke batla o ba le ena ne ke sa swele o ba le ena wa bona Okay. have fun together for that moment yeah okay so o qadile neng o mosola so maybe no signal bo ma 8 months that's a long Yeah. that's a long time for sola motho 8 months ago fela sister now we are which is 3 years 2 years and a half yeah ntse ke sa bone next ke bona nje motho a ke itshebeletsa neng neng o gutla late wa bona neng neng o na lo jwetso ga e boss ya itse a kene keng overtime Yeah. mara nna ne ke sa iteng gore o na le motho a etsang le ena something mo le saiteng ya nong itse a ke jumpela nna se ke tla mo lona ke kopa thusa o se and because o mo bacile kere o santsana o batla mo baca more obviously nna ka mbona life a nkere sister ke a tšho ne ke rometse motho ne ke sa leo around wa bona no ke batla o iponela straight ena ntho e nna ke e nanang sister okay so o batla o confirma vele Yeah, hore hore ke go yona jwalo straight okay Boitumelo ko utlwile ne Yes. re tlo ba kena no then re bone hore dintshang all right are you ready Yeah, I'm how do you feel now eish ai ke a lo le letshwalo le nje ko re nje ntwane mo ke tlo e bonang lo ikwenya ke ka ikwenya sister lo ikwenya ke tlo ikwenya bane nna ke ratisisi wa bona o re bang fere mo le side yeah because yanong phela ba o beya in a competition ke labo mo lifeng o tlametse re tsebe gore there's a time to play Yeah. o na le nako ya go be serious wa bona se re le baholo o na le ngwana yanong o tlametse nna ke mbontshe hape sister gore o moholo mara o le ena o na le ngwana wa bona sister nana sotso shera popona sa motho a eish sister mara ke mo o na le ngwana ke mo appreciate la ntsana le ngwana mara yena o etsang on top wang betray sister wa bona ya bafethu khulumile magolide uyasho ukuthi bayamdlela so umsebenzi wethu ukuthola ama-busters sibabaste laba bachita sambeni arba
Yeah, so we are on our way now to umuntu wakho ne. Setse re motshotse matsetse na molatella. Yes. And then ba motshotse. How does that make you feel? Eish. Ai ke tla relieve sister. Yeah. Yeah. Maybe ke tla lo roba lo tla roba le sister. So nzo sa robala. Aish ke mathata fela. Yeah. Sister. Aish. Ke ntse ke kopani mara I hope gore after this yeah. Le tla bona le lona ke tla be ke le right. Yeah. Yeah sister. Okay, as long as o tlo ba right because msetso wa rona go ro thuso ro thole nnete ke re. Ai So. fetang you sister. Yeah. And then communication na lona ni itsamaya jwang vele? Ne re le like no le happy nje everything ya rona ne le mnate sister re gona o itsamaela re ikele bo di pooling wa bona bo di parking re Yeah. lomela so zne ke tshwa lo kwa bona gona re batho ba strata Yeah. ke wa bona o qala o ya strateng a sale ali one le different sides Okay. tsa outside yeah All right. ke mo a qalang teng o ya bo extreme launch bo kai wa bona Yeah. di pleke tse nna sister sorry a ke rate o ya mo a ke rate o senya chelete ke sna next Yeah. yena mara still o sebelletsa maybe 2 point something every month o batla o lo blow ka mona le ngwana wa bona Ke a o thola mfana. ke batla re balantshane a bone gore a so rana le ngwana a ke mrati a o so wa bona ke mo appreciate le mara o tla understand ntse o ya na go tla bona gore machita tshwanang le nna re bangata Yeah. sister A o tla bonala. Bafethu sekuyile so sikhathi askis for khatsa mfanaka. Sekuyile so sikhathi because ke bona re mo gaufi no. Shy motor boy. We've arrived. Good shot. Nice one. Already mfanaka? yeah you ready sister Okay. You're ready sister All right, Bafethu. So we are going to be calling the girl ne and then umuntu wakhe uzokhuluma naye and then bakhulume sizwe nje ukuthi uthi ukuphi. So To copy this music. Hello. hello darling Unjani? sharp uyakhumbula ngithi namhlanje ekhambani Kwenzakalani konje? ngithi ngishilo ngathi anniversary yethu ngithi Oh, and ngisaphumile manje ngisaye ekliniki ngezinto esekhanda iviki lonke so bengithi ngikliniki ngilanda amaphilisi nayiphi. manje uthi senze kanjani ke Angazi ngizokutshela uma sengibuyile ekliniki. hayi bye Sharp. sharp Motshwaro ko tleliniki. hayi nna sister duele tshilo ka teng se ke letetse seo wena nke ratse bo go etsalang sister nna kopa le nketsetseng je ntshweo nje fela sister ke be mnate le nna Makoliti ufuna ukubona Bafethu asishoneni khona. Sesifikile. We've arrived at the location. Matsetse azikhali. Yeah, sesifikile. Sesifikile for sure. Sanibona. bafubani wena Wow, wena Hello, lovey. Nilami sawubona Unjani? nifunani? Umuntu wakho lo. Kwenzakalani? Wo, wena ufuna ini la? Woza mina ngixoxe nawe. No, i-boyfriend ufuna ini? Ubani igama lakho? Understand? Igama lami Lebo mara Lebu. Wo, mara Lebu. wena ufuna ini la? Woza sixoxe. uyitheni uyithe useclinic angithi ke uye eclinic manje kuseclinic Mamela, bowungazange ukuthi ngizokutshela mangicede. unganyenzi iphapha Buti wami unjani? Ngitshele ngathi ngizokutshela. Igama lakho ubani? Ubani? Mara nawe uyazazi ukuthi unjani. Ubheka. Phila. Awenzi next ngitshela ngama anniversary. Umuntu wakho anniversary. Umuntu wami. Ngitshela isikhathi esingakanani? Ungiphethe kahle. Hayi sesisidana isikhathi Sasebenzisana sijolana. kahle kahle. Wenza njani? Sesiside isikhathi sijolana. Sesiside isikhathi. Okay. Lebu. Hello. So wena ujakama likamochomi. Ama benefits ngaphuthando. So ngapha ama benefits. Ama benefits ubhuti ungiphatha kahle, ubhuti ngithengele iPhone, kuningi, lo bhuti lo nje naye uyazihluphekela nje. That's why. Okay, ilanga la namhlanje lona silenza njani? Bengiphanda imali yokuthi sizo celebrate anniversary yethu.
Mara uthe useclinic. Mara uya-understand ukuthi bengiphanda imali. Hey mani ungazongihlanyisa badi. Bheka la indoda hey. So lo bhuti lona ubhuti wama-Volkswagen, ubhuti Stenda ubhuti wama-iPhone uyangithengela i-iPhone ungithengela i-iPhone guys. Lo bhuti lona yena into ayazi ukukhwela nje. Gibela nje. So ubani okhwela yilo? Mara ngiyamthanda. Mara ngithi uyakuphandela. Mara ngiyamthanda. Inkinga uthando and uthando alikwazi ukuthenga ma-toiletry, alithengi i-iPhone. Alithengi next uthando. Ngapha And then uphila yena uyakuthanda. Ngiyamthanda kakhulu nje umama. Wazi ngani ukuthi uyamthanda? Cha iningi izinto esengimenzele zona yabo ngamthengela nanefoni. ungiphatha fresh. And then yena yini le yakuyenzela yona ukuthi wena ufile na ukuthi uyathandwa uyi? Ungiphatha kahle nje umama uyanginikeza nesikhathi sami sokuthi sibe ndawonye sobabili. Mara isikhathi sakho si-divided. Isikhathi sakho si-divided singapha nangapha uyazi. Esokunuka leso sikhathi leso ndoda mina ngiqasuli. Yes, at this point ulwela into engekho. Ubani olwela into engekho? Ubhuti lo ngiyaphanda le mali ngiyiphanda la sidla sithu. So ubaby seka ubhuti lo namhlanje. Ubaby le mali sidla sithu angimazi ukhalelani. And then okay ubhuti wamakhavela ke yena indaba yakhe ithini? Ubhuti ungiphethe nice. Manje ndoda manje ndoda ingasuka ngithi ngobane ndoda kube kunyiwa manje. So manje lebu iyachaza lento eyenzakalayo. No, mara into engizisebhlungu ukuthi sidla sonke le mali leke kalo bhuti. So wena udla imali ka-Volkswagen nalo bhuti lo. Ungayirasi leyo party mara ya. So athi udla imali ka-Volkswagen. Oh uyayidla. Nayi kanjalo mamela ne baby mamela baby. Le ndaba le ukuthi le mali ungiphatha fresh nawe kumele uadmit ukuthi nawe awuna next. And le mali le angipha yona sometimes like take a lot for wena. Meceda ukwazi ukungitshela ukuthi lo muntu lo endoda mina ngisagcoba ndoda. Ngisagcoba ndoda. Uyazibona indaba zakho nje. Mfolo mfazi wena uyafika nje uzohlala. Uyayibona imali yenzani? Ubani wena? Ubani? Imali yakubhacisa chomi yayibona? Ungangigulisi ndoda. Nifake namagawu. Baby girl. Ngiyakutshela naso mara benenzani? Hayi bekangivakashele nje Igawu ngizobona. Bengiziphela besiqeda ukuvuka. Bengiceda wena boceda ukuvuka. Manje So yena agcoke nice so wena uceda ukuvuka umuntu okuphumana. Bekazongibona. Uyavuma ukuthi akubone ngamagawu? Umuntu wami nje naye. Okay. Ngimuhle. Okay. All right. Obutwaka kiyo motho. Bawjel. Na sister wa tseba ke tshelo ke mtshware ka puo ke amfounela no 1 second ago or 2 second ago ongitshwetsa go ya clinicing mara ke sheba sister ne se ke itshweditse gore ke a monka ke lo hlapa ra tsamaya wa bona ongitshwetsa gore ya clinicing sheba wa pegele di gown Put pillar. ni pondile go pon session Put mara in sithando sami. bakuma pon session Mara bese sizospend isikhathi sonke ebusuku musi. Ebusuku. Ama candle lights. Oh bewazophuma ngemali kabani? Eka Volkswagen. Kahle kangithi ngiyazibe ngisho ukuthi ngiyaphanda ngapha ukuthi sizoba ne-anniversary. Okay. So yini oyibonayo ku Volkswagen ongayiboni kubuyitumelo? Oyibona kubuyitumelo ongayiboni ku Volkswagen? Ubitumelo unothando akanamali. uVolkswagen unemali anama-looks. Akanathando. Luncane mara olakathumile. Uyamyeka athi unothando oluncane. Shuthi wena ulibele ubheja all this time. Ubheja lilihala because akakuthandi. Angayibeki kanjalo Kanjalo kusho yena. Mamela wena uyazi angithi ukuthi mara nginomuntu angithi. So bese Oh so buwazi ukuthi unomuntu. Usawangitshela ukuthi unomuntu. Kodwa wangitshela kodwa ukuthi akamphethe kahle yabo. Athi ubani ongamphethe kahle? Mina futhi nje indlela abekhuluma ngaye lo muntu lona bengingazi ukuthi ke hayi sekuwumuntu yabo akangasamnakile nje kakhulu. Nina niqhube isikhathi eside and then ukutshelile ukuthi unomuntu. So wena kushuthi wena nalo bhudloni share ipupu naseyi1. Ukusho kwakhe umama yena wangitshela ukuthi ke hayi yena ubhuti lo hayi sekuwumuntu nje yabo ngoba akamphathi kahle yabona. Wabona kahle ukuthi wena ungene. Cha phela ngangimthanda umama ke ngangimthanda ke. Oh awusamthandi. Cha ngiyamthanda nje manje. Okay. phela uthando aluthenga alipay ama-bills mele sibe honest guys. Ama-bills amaphicho. Ama-bills guys ngiyageza ngiyagcoka. And then ipupu nasiyona iyapay ama-bills. Hayi kanjalo. Njengoba wena uyisa ngapha. ndoda
Mara uyazi Totolozi kalo netotolozi kalo. ibhayisikili lihambi ngevili eliwani mara. Ibhayisikili ahambi ngani? Ngevili eliwani. Mina Ngevili eliwani. Buka ndoda. Thabang. Ungangibaseli ndoda. Thabang. Ungangibaseli. Mamela mfethu ngithi ungangibaseli. Angalo ukuthi i-drumstick yendoda sayidla i-drumstick ungangibaseli ndoda. Umkakho ukhokhipha malini? Yazi mina ngayiphonsa nje ungabuyi nje ndoda. Ngibeke la ulale phansi ngeyodwa nje. Ungabuyi ndoda. Umuntu wami lo. Marabo uzokutshela usister yabona manje sengiyazi konke okwenzakalayo. Yazi mina ngithini kuye? Uzosho ukuthi angithi wena umuntu wakhe manje. Umuntu wakhe ngithole naye. Mina ayikho into engizoyicoca naye manje. Mara baby ngisakuthanda nje. Ayikho into engizoyicoca naye. And then Lona provider. Lona sinetha njani? Nawe ngiyakuthanda baby. Sithando sami nami ngiyakuthanda kakhulu. Asimiyeke lo masaka lo. Simiyeke. Ngiyamthanda nje. Bheka ngicela ne-iPhone yami. Hawu kanti iPhone ethengwe yilona mos. Unginike iPhone. une-iPhone wena. Wena i-Android yakho ikhona endlini. Mamela ngithi i-iPhone yami ngithengwe yini i-iPhone. Android yakho Ufuna ngilanda amabox endlini ngilanda iliphi? Asikhulume indaba ye-iPhone. Nayi iPhone behleli la. I-iPhone kabani le phambi kokuthi ngiphana ngayo? Ukuthi i-iPhone bani yona leyo sister? I-iPhone bani le? Mbuze nokuthi i-iPhone bani. Akayazi ukuthi i-iPhone bani. I-Android yakho ikhona endlini nje. Okay, Chom. Yazi asithi Chom, yazi asithi bo meet. Ngoba labafana boyithu bathi iPhone yabo. Asithi bo meet bozothi ubaba umntana ubani la? Ama DNA yakhona. Okay, DNA yephone. I-iPhone kabani? Nayi. Uyayibona sister? And then lela yona. Ngoba behleli la wena bohleli khona. So kusho ukuthi laba bafana bakuthengela ama iPhone boy2. Chomi wena uyisnitch wena. Uyaganga wena. Imihlolo. Chomi uyaganga. Okay, irekile kwena. Irekile yena nayi. Sena lebo performance rekile. Yona yi. Wayibona manje uyiphulene mara lena izingana kahle. Le izingana ingana box. Kusho ukuthi angazuyithatha. So manje uyayithatha le. Okay, lesiyenza njani ke? Ke erekile kwena. Wena wenzani ngama iPhone i2? Ukuthi ihle kanjani? Ayizangana nebox ngixoxele wena babe. Ibingana box. Khathele la. Awulethe. Khathele uyibona ukuthi ihle kanjani? Ombili la ukuya ngami yazi ukuthi ngwayenzeni manje. Hey! Uzosalunga na phone. Asoze. Provider wena ufika. Uzosalunga na phone. Khohlo boy, khohlo. Volkswagen ngicela ukubuza usebenza kuphi? Mina Uzongitshela. hayi ngisebenza nje la ngubambe la nguthisha kahle kahle. Uthisher. Ya nguthisha. Okay. And then ubutami hustler yena. The bills. Ubuthisher pays the bills. So boyithumele bakuthengela ama iPhone uhambile wayophanda. Mara beyingana box how sure am I ukuthi vele maybe khona okhalile. Mara boyisebenzisa. Awuthi sizwe la nane call yangena. Awuthi si. Hello? Ngicela umfake ku-speaker lapho. Hayi. Mfana. Mfake ku-speaker. Ash. Hello. Indoda masilekhuluma. Uyadropa nokudropa yazi lesilima sendoda. So le iPhone le inenye indoda that just called. Ubani ke lo chom? Hayi lo ngisebenzana. Yazi uyangigila. Uyaphila futhi. Ngicela simphendule. Why? Ngicela siphendule. Uyabona ukuthi kumele ngilimaza abantu. Why? Kumele ngilimaza abantu. Ngicela siphendule. Ungayiphenduli. Ngicela siphendule. Ngicela ungayiphenduli ngiyacela. Iphendule. Ngicela ungayiphenduli. Ubani? Arabe thabang. How about utseba hore ke mang? Why angayiphenduli? Umuntu engisebenza naye mara. Ngiyasho ngithi. Okay, ufunani? I-weekend. Ufunani? Today Wena bomela ungene uhambe ikliniki kwenzakalani ngelife yakho? Ash. Telefone yami. Ufune yiphi phone la? Hey, Umangele uphila, umangele right now ukuthi kunenye indoda ekufonelayo. Phila kunenye indoda efonela umkakho. Mama hayi uyangidida ke mina manje uyangidida. Yadida ngempela ke mina uthi kahle kahle umama zishaphi.
Hawu mama usufonela omunye futhi manje. Mara ngiyasho ukuthi umuntu wasemsebenzini nje lona. La emsebenzini. Bekumele ngingene namhlanje uyazi angithi ngitshela ngathi bekumele ngemsebenzini so angikwazanga ukuthi ngemsebenzini. Ngikuthembe kanjani sithando sami? Yini into eyenza ukuthi umthembe umuntu wakho right now because uze nomunye umuntu and lo muntu lo uthi umuntu wakhe. And manje uyavuma ukuthi umuntu wakhe lo yamara aceda ukufona omunye ubhuti. Leso sikhathi nawe khona kushuthi ni 3. Bengimthemba mama ngoba phela ukusho kwakhe wayesho ukuthi kahle kahle umuntu akathandana naye uyena lo manje nase kuvela omunye kangisazi ke mina uthi sengizamthemba kanjani ke kushuthi. So uyamiyeka noma uhamba naye noma kwenzakalani? Kona ngiyamthanda mama ngiyamthanda ngisafisa ukuhlala naye. Kodwa Uyamthanda? Wazi ngani ukuthi uyamthanda wena? Ngoba ngiyamthanda. Ubone ngani? Imizwa phela. Imizwa yenzani yemali? Hawu. So wena udla imali ka-government wena? But manje ke umuntu wakho simenza njani? Udale ngiyamthanda kona ngisenakho kumthanda. Kodwa uyangiphoxa manje ngizizwa ngiphoxekile ngempela ngidumele nje manje. Ngalento aseyenza. Kuthi manje sekufona omunye futhi umuntu. Chaza nje ukuthi wasemsebenzini lona. Ene ufonile wathi singayiphenduli kushuthi wena uyaganga wena. Mara ngiyasho phela makazozwa manje kwenziwa umsindo kusho ukuthi impela ngiyadla. Cela siphendule ke this time asizozwa ngawo. Nayi khona. Ngicela ifake ku voice. Hello. Hello. Vula volume. Hello. 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 Hawu nango komunye. Ubani na? Hayibo. Kanti labantu bayingakho abafona la ubani wena ndoda ngegama? Manje ngithi ngicela igama ngathi. Ubani nalo? Bathola ifunanya. Ubani nalo? Hawu usaphendula manje. Cela umphendule. Ngiyakuthanda yiyona le. Uthanda bayingakho ngitshela manje. Hello ngizokufonela back neshapo. Ufonela. Ungenzi kanjani ngifonela Hayi bheka le phone unyoyiflasha yazobafo. Wakakasana phone unyoyaflasha la mafoni way2. Ngiyeza lapha. Uza amakaka la. Ngithi nyoyaflasha la mafoni. Okay, ubani lo sanda zami? Hiloko wasemsebenzini beng. Okay, wasemsebenzini athi baby. Uzokubiza nange second name yakho. Kufona abantu abayi3 4. Kanti unjani baby? Ngi1. Sekufona abantu abayingakho nje sofanye imela. Ngapho ngimise nomuntu engingamazi ukuthi wakabani uphumaphi. Sekumele mina ngivele entweni yazi ukuthi ngisihloniphe nama camera mara. Uyazi ngisihloniphe kanjani? Mara wayengizela nama. Inkinga ngibonisa uthando lwami ukuthi lungakanani. Nisivuka wangizela nama camera. Anniversary yethu namhlanje. Also ama camera bewazenzani ngeanniversary yethu. Ukubonisa how weak are you? That is why ngize nama camera. Uyabona? Mara ungathi ngiweek nawo. Mara nako manje ngiyakubonisa. On top of kungena ama call ukuthi ngisolve elinye. So ubani igama lalo guy lo ceda phone. Olibela phone. Ngisalukhumbula. Awusalikhumbuli mara tsho umsebenza naye. Angithi phela i2. I2 ama in. Amagama. Uyangistressa serious because wena ujola nalo amagama ubusy. Yabona ngagula. Ubusy. Uzongibhadala empilweni. Ngoba ngikufake uyi1 empilweni. Kumele akhethe nje manje kahle kahle ubani le akamthanda. Phela kushoda OS3 ngoba OS3 uthe uyeza naye. Ukhethana ukhe wafakani la wena Uyatakatakaza wena. Uhlala phi lo sister sozumkhetha manje wena? Thomi uyatakatakaza. Kumele akhethe yena ukuthi kahle kahle ubani akamthandayo phakathi kwethu. Akhethe. Yabo. Amthandayo or afuna nje imali yakhe. Yazi umbuze right answer lapho. Ukwazi ukumphendula sister ndoda ngihode blind kuwentwana yami yangithola. Mara usister ukwazi ukungifekela ngento elingana nawe. Ngisho ukuthi usasupportwa abazali wena manje. Usasupportwa abazali 100% makuthi Uthi akasupportwa abazali ma. Okay. Usho usupportwa abazali lo muntu lo. Uyayazi toiletry lo muntu lo mombhekile wena so ngoba uyambona ukuthi umama can I papa can I. Uthenge iPhone eseboxini wena uzene iPhone. Wazela ukuthi usisi or ubaba uyithengile ukuthi akwazi ukubona ukuthi wena
umntana uyajola manje. Ngaze lapho ukuthi leyo uyitshontshanga. Wazongipha yona. Ngiyafana ngitshontshe ngize namafoni wami ayi2 from kuma siblings. Ngithi ize ingana box. Mana. Yeah, mara mina ngitshontshe. Mana webhuti wami angichazele kahle na ungichazele kahle. Ngichazeni ngisichaza mina ngiyachaza. Mangibheka mina kahle. Ngisichaza ngiyachaza. Mangibheka mina ngingahlula ukuthengela ubaby phone mina mangibheka. Mamela la ndoda. Ngikwazi kahle ngithi mina. Anyeke uzongibhayizisa uchana wena ndoda. Ene ufaka amakhavela ufaka iFolkswagen. Yabona ukuthi ufake Lo singamazi igama lakhe manje uyeza senza njani? Buka la ungazenini wena ungwazenini ngineminyaka nyaka Okay, asenze so asikhethe. neminyaka nyaka Asikhethe. sahlala lengase Asikhethe. yazi sister uza right akakhethe vele usister Asikhethe. Singa sibe siqede yabona. Volkswagen. ungaze manje Teacher Volkswagen bhekake. Mengathi manje ngiyakugwatela ndoda manje yabona ukuthi ngisakhuluma nawe kahle sizophuma la ngaphandle bazokuswela ntwana ngoba ngizoqhukuluza ngencindi uqhukuluze mina wena nawe ubheka ungaqhukuluza mamela ngithi ngencindi Confused umangele. ngithi anyeke ubuye nakancane ndoda nakancane ndoda ngeke ubuye ndoda ungaqhukuluza mina wena ngithi mina Inkinga yethu ila. Okay. Lama phone uswayenzani? Ngifuna ukuzwa ngawo. Sisters mina ngithini isolution yami. Umntana angeke ngizwe ngaye. Sengikhulumiswa yini sister nikwazi ukungisiza and ngijabule kakhulu yabona mara lo mfana lo le phone le soziningincedile akawathola uyi2 sister lama phone. Butwam. Teacher Volkswagen senza njani? Lapha una right. mana ubhuti lona uzothatha ifone yami kanjani ngoba phela ifone yami le eyami ithengwe yimi le phone le uyithathelana ubhuti Yazwa ngathatha lama phone lawo neyami man senze izinto simple asenze izinto simple ke angiwathathi mina lama eyami 2 mina lama phone lawo ngiwanikeza bona ukuthi angabi nefone usisi angithi soyi2 So mara thina sosala senze namafoni wenu. eyami uyazi nibiza malini khona kanye le phone malini uyazi le phone le uyiphethe nale yami iphedurayo ndoda lo intshontshe intshontshe ngiyakwazi angini uyashizila wona ngiyakwazi wena uyantshontsha wena mina ngitshontshe next bafo ungababuza bonke la abantu abangaziyo ndoda ngiyazasilela ngilungisa ikuta ngale ngapha nginamashop kunescrap yade ejaridi phoma nje wayibe neqeshe ikhamakeka ikinto engiswelayo ndoda ngiyazasilela ikreke kanjani indala le endoda suka lapha phambi kwami indala le phone le indala le phone simlo mfazi lo suka phambi kwami ungazongiqaba So okay, le phone le. suka lapha phambi kwami Ngicela nwalethe lawo mafoni. ungaqabuzwa yimi wona Okay. Sando sam. Senze njani? Sikushiye nomuntu wakho. Sikushiye no teacher la. Teacher Nambe nalona ize nayo. sambe nalo esize naye. So wena yakhe niqeda kanjani? Sizokhuluma efonini. Kuyiphi phone sithandwa? Phela umuntu amuzongishiya nefoni nje. Mara nayo uthi uyayithatha nje. Ene uthi akasakuthembi. So yenza iplan mara sizoyiqeda yethu anniversary yethu phela namhlanje. Eyomuphi? Eyenu or yenu? Because ungathi ubusy wena uyatakatakaza. ngathi hayi ngiyajika angisazingeni lezo So uyaphuma ku girl? ngikuthole ubondile uhleli phezulu kwakhe ujida ngithi mekumnandi mina yimi isiphukuphuku ngiyaprepare endlini ngithi sizohamba seku anniversary kanti ubuwiki bakho idlozi la ngibonisa ukuthi uswaki kakhulu naku ngokuthola uhleli nesiphuku abungahlukananga kanti wena naye yazi sister ukucoca kwabo mina angifuni nokubekezela Yabona bahleba kamnandi. yabona ukucoca kwabo angifuni nokubekezela ngicela senze izinto simple sister akhethe between mina nomjida wakhe avume naye umjida wakhe akakhethe Sizothatha lesize nayo. Ebakuthengele yona actually. Abayithenga ngabayitshontshini. Wazelaphi? mina Ayizanga nebox. Okay. Alright sithando sami siyabonga isikhathi sakho ne. Ube right. Mina ngibonge hayi mina ngazi beniyapi. Mara sikubhaqile because you are cheating shift with 3 people. Anikho shongo wes3 nje. Sekunjalo ushilo wathi yes. Asikho lapho putam. Uzosala kahle ke nomuntu wakho ne. hayi siyabonga Sasa le phone ethenge lo umuntu wakho amampele size naye. Nisaleni kanjalo ke. Yo. Obutaka. Aish sister Ay. hayi sister No. yabona
ke a bona go santsana le di mara nna ha ona ntho ke tlo e buang Yeah. wa bona sister sang bontshitse gore o selfish ka kang for nna Yeah. if o gona o tlisa batho mo spacing sa rona ba sa ba tsebeng ba different obvious o can di call tse more than 4 re ntse re bua no re le mtshita re zama o lokisa tabae no still o batla o confessa magona le di calls tse ding tse kenang nna ke etse jwang sister ene wa bona hore o kgethile mang hey end of the day sister mara ona ntse e tla changeang nna o tla monna sa decide hore o batla o ba eng mo philong len so o tlo mo amogela yeah as long as yena a tlo njwetsa something different sister wa bona So- so gona lo re ke bekezetse sister nje wang pora nje ntse ke msheba so and then ha ka khutla ko wena a re o kopa le khutlelane o tlo depend the situation sister ore eish o santsana le le mtshita o nna ntlantle ke no tlametsa ngtweditse straight re le mo lo re mtshita o a sa batla umbona mo wa bona ya no ngazanga iceta jwano that is why dintho ke vetse ka re ke tsamaele sister Bafethu, you all saw what happened. It was hectic, it was lit. So it's not just 2 people, it's 3, probably 4, probably more. Asaz. Anyways, it is what it is. Before it was what it was. Asiva. What it is, everybody, what's good? I'm the real Nizzy Nasmik, the MC with the Hennessy scheme sized Lalela, bringing to you the freshest, the latest, and definitely the happenings of Cheetahs Busted. This is CMTV SA. Wena uzingena mfundisi bengimgcobisa amafutha ukuthi ayenze namafutha uthande lo Asutis. In. Umlethe ngeqanda elilodwa Ujolo what? nge-culinary school. It is what it is. Before it was what it was. Zokhala ke namhlanje zoshuba zotetema. Sizoba ku loudspeaker. You don't wanna miss out on this one. Dark as the pale.